Ka West Chantia District Sport Association jawai kalapun ko buram ya umakrobak pasa ubadai District Sport Officer barim ka West Chantia District ha office rekam jangka halor ki kam ki baulasan yang hapo ka district ban penkiu ya ka kam ya lekai sports haki babun ki liang badminta ula long komu Assistant Director of Sports and Youth Affairs jangka jelang. Hagan ni kesengi ladan lang ki dekat ke executive body ke WJDSA kintop ya working president ma EMH pasa, vice president ma Patrick Lamare, general secretary ma Lamat O lalu haringkat ki member ke WJDSA kalok bat ukhun jong u ma ki pasa na lor ki weidi. Ka WJDSA kom kadak ban buram ya uma ki pasa kala ai ngobha ya u daka memento kom jo ka satik siar bat ke jan rendia. Umakrobak pasa haba ajing keran ulapan pau kajing songo ya ke WJDSA kabala shimkia ya ke ni ka benta banle buram ya uba klam da poi perkhat bat ula ai khublei kerpang ya ki dokhat jangka baro shu ulapan sngau house nam arhaja arpho ula wan shimti kom UDSO ka West Chantia Hills District hakaba ulama chibun ki jing khamtam na kajing wan len shop jangka klam COVID-19 haki arsnam lentar klam da yo shu ban penlong ya ki jing lekai hapo ki tegisnam badai hadian asnam lala ban penlong biang shibun ki program ya lekai sports hapo ka district shu ulapan paw ya kajing kiu shaprang jangka district haba kakam ya lekai football hakisnam ba ula longkom UDSO kabala penso kemen ba hadu lai teli ki school jangka district kila yo ban let mi khamat ya ka jilla shanong ba Delhi ha ka Subruto Cup Mukherjee ulapan snguru ya ki kam ki baka association kalale ban shnapen bha ya ka madan kyang nang ba stadium kabrang ya chakmat menta da ka jingetre lang bat UMLA ka jawai ma wailat mi ki shila na lor ka jingjap jang ka sek Meghalaya games baladap penlong hapo ka district ulapan kan mauru ya ki kam ki ba ulabat kom joint secretary ka WJDSA nangta kom athletic secretary bat ka basngo kamen ka Chantia Hills kala yo ya ka nam overall championship ha ka Meghalaya State Athletics Meet hatura ka bala long house nam arja khatar ula ong kom UDSO ka district ula la ban pin em ki weide ki association bat ki club ki bala ja hapo ka district haba penkut ukhat ya ki dekat ke WJDSA bakin shitom ban penkiu ya ka kam ya lekai sports support ka district namar ka kam ya lekai sports ka de ka wei na ki lat ka bala ban penyo kam ya ki khon samla menta ukin ru bat dan ka jingetre lang na ka benta ka national games arhaja arpinyo ka ban long hapo ka jala namar ki dan ki katu kat di teli ki games ki ba ha ban pen ya lekai hapo ka West Chantia Hills district Jadi kre borba yang cuma po lokal beli yang ia di por mangsket ke Meghalaya games po job kemudian ujo tangi bila bo untuk kami sendiri di tahu bo projek yang membiang ibang yang membiang ni yang membiang tai mereka harga Meghalaya games kuman hari ni ke distrik yang ni mangsket ke ujo nami from di bor Kristen yang wa lokal ni yang ia di por. Segawi kejeng nyamu kawa memyuruti yang akan ke program yang kendas game. Ini membentai yang paham yang bentai. Mereka kejeng yang tengkat minister yang ini dan ini mawela senyawa kan ada yo ini event dengan ki disiplin atau conduct dengan national game. Teman ko jadi kru ikan ke distrik, yo ya ini ki disiplin. Eba nang bantu ko penyu berkedau ya ki kon ke distrik yang ini, warga kanjo le ke Chantia yang ini, yo ki kamon conduct ki ya ke national game. Jadi le aja betul ya ki wadau manan ki atlet ke menit menggawi yang yogi wakat wan kru ikam sport ha kat distrik yang ini.
Siapa urap bersama pro yo cai kia curu yung kesem di kangina yo cukui cok ya ke district ya ke state kamta mo po state kali ikan dubon ha ijinte o yo kimato hok di association yo kereka wat igi wikawan kitnong kitau yung au ko tu je ni yung joyo andre kana po do oro yo dikikan nasnya ketinggalan oman kodok ketinto okros kata mentari yo ini wah association yo ini kamu just ketri ode awang kia saja yo ini timun tidian ngara lai lutia kalanya sedang aga karier nga nado negoro ni te poya nong stoi poya selong na selong lai chen ahen nan no biliam magar poya nong po sa na nong po poya selong na selong lai chen nong stoi po biang sa selong jadi te poya ka DSO hak izin dia clear halas yo apoy haslam yo na kita tak beruti udah layan anda poy ini curup kopi ya kira langi man kasi man kopor dari MP program yang pi ngada em lang curup dari program yang ngada pi de em lang pi ngada curup dan ki program yo live directly when em jingwit di thot hewan mjo em yo ai chak lam hewan Ibrele ibu yung sem yung sa do kang hamya ku Ocean correspond ni por kodor ng pi basket ang mga matin behind all the successful men there is a woman saya ngajan ado ka kani ka kadang po sa pro ngajan ka kang hamya play an important role wa support ya sa pro do po ni kadang kamtam hani por ekubre o sa pro respond sa por kodor ng pi wada ibu priang yang dikatarik kodo bo baik korti daga action ya ko presupon iwan jingle